hano kuri BK Arena ahagiye gutangirizwa ku rwego rw'isi irushanwa ry'isi mu isiganwa ry'amagare ni UCI Union Cycliste Internationale, akaba ari byo byitwa The World Governing Body for Cycling. Studio rero icyo nababwira ahangaha hari abantu benshi kuri BK Arena, akaba ariho nyine hagiye gutangirira iri rushanwa mu kanya gato cyane ku isaha y'isaha 4:20, bakaza kuba basoza kuri uyu mugoroba bakoze ibirometero 31 n'ibice bibiri. Abo ni abagore, mu gihe basaza babo baza gukora ibirometero 40 n'ibice bitandatu. Studio rero ikindi gishimishije ndi kubona ahangaha abantu bitabiriye, abakunzi b'igare ni benshi, bazanye amadarapo, morale hejuru, bigaragaza ko igare rigiye gutanga ibyishimo mu mujyi. Studio yego ndakumva bwana munyamakuru. Ese iyi minsi 8 bagiye kumara baraba bakora iki? Tubwire uko byitwaye. Kubiri ku murongo w'ibigomba gukorwa, ni amarushanwa azakorwa mu byiciro bitandukanye. Ni ukuvuga bazarushanwa bigendeye ku myaka. Urugero nk'icyiciro kiri burushanwe kuri uyu munsi ni ibyo bita Men and Women Elite cyangwa se aba elite nk'uko babivuga, ni mu mvugo isobanutse cyangwa se mu buryo byakumvikanamo, ni abagabo n'abagore b'amajigija bamenyereye uyu mukino, bawukinnye kuva kera, bafite n'imyaka iri hejuru. Iki ngiki nicyo nakwita nk'icyiciro cy'abakuru, aho baza kurushanwa mu cyo bita individual time trial, bazenguruka mu mihanda imwe n'imwe ishushanyijwe yateguye hano mu mujyi wa Kigali. Mu yindi minsi rero bazarushanwa mu bindi byiciro bitandukanye. Bazarushanwa icyo bita Men Under 23 Road Race, ubwo ni abatarengeje imyaka 23, barushanwe Women Junior Road Race, ubwo naho hazarushanwa abagabo n'abagore batarengeje imyaka 19. Bazagenda barushanwa mu byiciro nabyo birimo individual time trial, ndetse hazaza n'icyo bita team time trial, aho bafata abantu batatu studio bakabacamo amakipe y'abantu batatu bagendeye uko ibihugu byitabiriye. Ahangaha bakaza kugena amanota bagendeye ku muntu wa kabiri igihe ipine ye yagereye ku murongo usoza hariya kuri KCC Kigali Convention Center. Hari n'ikindi cyiciro cyitwa team time trial mixed relay, aho noneho biruka basiganwa ku igare, ariko noneho atari amakipe, atari individual, ahubwo bagasiganwa muri rusange. Ngira ngo ni ibyo byiciro bizasiganwa cyangwa se bizarushanwa muri iki gihe cy'iminsi 8 yose. Studio yego makuru, tubwire noneho, ese wowe uhari ibintu byabereye mu kigo, ariko nize nzego za leta uri kubabona nk'ijisho ryawe ry'umunyamakuru? Ngira ngo ntabwo nari mbumvishe neza, ariko niba nari numvishe neza mwari mumbajije abayobozi bahari mu nzego za leta. Yego niko nari mbajije. Ego abayobozi bahari birumvikana, hari Monsieur David Lapartier, le président de l'Union Cycliste Internationale, ari nawe ugiye gutangiza ku mugaragaro iri siganwa ry'amagare mu kanya gato. Hari ku rwego rw'igihugu hari Madamu Neri Mukazayire, minisitiri wa siporo mu Rwanda. Hari abambasaderi batandukanye b'ibihugu bahagarariye ibihugu byabo hano i Kigali. Nahoze mbona ambasadrice w'Ubufaransa mu Rwanda. Hari umuyobozi wa Ferwasi bwana Samson Ndayishimiye. Hari n'abandi benshi bitabiriye iri siganwa ry'amagare. Studio nk'umunyamakuru rero turabona ibintu biri mu gihugu
ni irushanwa ribereye muri Afurika bwa mbere, ndetse by'umwihariko ribera mu gihugu cy'u Rwanda cy'imisozi igihumbi. Nk'umunyamakuru uri kubireba nk'imboni yawe, ni iki u Rwanda ruzungukira muri UCI? Muri UCI ikintu navuga u Rwanda ruzungukiramo nabivuga nko mu ngeri eshatu. Bwa mbere wenda twareba nko ku bijyanye n'ubukungu, birumvikana buri wese ararebesha amaso. Mu Rwanda rurimo kwinjiza cyane amafaranga, amadovize aturuka mu bantu bitabiriye UCI, iri siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Barimo bararara mu mahoteli. Mu mibare urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahoze rutangaza ko amahoteli agera kuri 33 yose yamaze kuzuramo abantu bitabiriye iri siganwa ry'igare ryo ku rwego rw'isi. Ubwo tukareba abakora serivisi zo gutwara abantu mu mamodoka, bazakenera gufasha abantu bitabiriye iri siganwa, abakora ivunjisha, abakora ku makofi shop bacuruza amakawa n'iki. Ngira ngo ku rwego rw'ubukungu u Rwanda ruzahinjiriza ku kigero cyo hejuru cyane. Hari kandi ku bijyanye na siporo, wenda nicyo cya kabiri navuga, kwakira UCI bishobora gufungurira u Rwanda kwakira n'andi marushanwa akomeye ku rwego rw'isi. Nyuma yaho rwakiriye cani, dushobora kuzabona mu minsi iri imbere, kubera ino UCI hari n'andi marushanwa aje mu Rwanda. Twakwitega nka Formula 1, twakwitega kongera kwakira cani n'andi marushanwa menshi akomeye ku rwego rw'isi. Ubwo nari ntarasozaho gato, ikindi kintu mbona undi mumaro mbona wa UCI, hari nko ku bijyanye n'imibanire, kumenyekanisha u Rwanda mu mahanga. Twarabibonye aho ibirori bikomeye cyane byagiye bifungurira u Rwanda amarembo hirya no hino. Twavuga wenda nk'inama ya CHOGM yabereye i Kigali. UCI nayo rero birumvikana yuko igihugu cyose kirayikurikiye ku mateleviziyo mpuzamahanga, kuri za RFI birimo gucaho. Bivuze ko hari ibihugu bigiye kumenya u Rwanda kubera UCI. Icyo twakwitega muri diplomasi nuko hari mu minsi iri imbere dushobora kubona izindi ambasade zifungura imiryango i Kigali. Turebye rero mu ijisho rya politiki, hari ibihugu byinshi biba bitifuza ko u Rwanda rwagira amahirwe nk'aya, cyane cyane nk'abaturanyi. Ese birerekana iyihe shusho nk'u Rwanda mu mahanga, uretse no kuba rwabona za ambasade nyinshi mu mahanga? Ni irihe shusho u Rwanda ruri bwerekane kubera iri rushanwa? Birerekana ubushobozi mbere na mbere bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika, kubera ko niba yarabashije gufatanya na perezida Laparitier uyobora UCI kugira ngo bafungurire irushanwa rya UCI i Kigali mu Rwanda, ku baturanyi si byiza, si babyishimiye, ariko bigaragaza umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'andi mahanga. Bivuze ko ikibazo cy'umutekano mukeya w'ibihugu byegeranye n'u Rwanda hafi aha ngaha ntago wavuga yuko hari uruhare u Rwanda rubigiramo, kubera yuko ku ruhande rwarwo ruba rwamaze gukora ibyo rusabwa byose. Ntago rwakwemererwa kwakira irushanwa nk'iri ngiri havugwamo ibibazo by'umutekano mukeya. Ndio nihe uyu munsi bari bunyure mu gutangira tugana ku musozo? Uyu munsi biteganijwe yuko nk'uko nababwiye mu kanya ku isaha y'isa 4:20 barahagurukira BK Arena, bakaza guca kuri Simba ya Kimironko, bagaca kwa Rwahama, bakagera Shehando hari i Remera, bagaca Prince House bajya Sonatibe, bakava Sonatibe berekeza i Nyanza, bakaza kugarukira aho bita i Gahanga,
bagera i Gahanga bakaza kugaruka Sonatube bagaca Rwandex bakagera Kanogo bakazamuka bajya kuri rompuwe yo mu mujyi bakava aho ngaho bagaruka i Kanogo bagaca Mediare Hospital aho bita kwa bagaca kuri Women Foundation Ministries kwa Minyoni hariya mu gahanda k'amabuye bakaca ku Muvunyi bakagera kuri Kigali Convention Center cyangwa se KCC aho bari buze gusoreza studio. Okay, uyu munsi niko uteye kuri gahunda? Yego, iyo niyo gahunda y'uyu munsi. Ubwo n'ubundi hakaza kugaragara abatsinze tukanamenya gahunda y'iminsi ikurikiyeho, kuko indi minsi yo bazajya bahagurukira n'undi hariya kuri KCC. Yego, nk'umunyamakuru rero we uri kuri tere, ni iki usaba abanyarwanda bari aho aya magare ari buze kunyura? Igira ngo icyo mbasaba n'ubundi ni inzego z'umutekano zanagarutseho, yaba polisi ndetse na RIB mu bihe bitandukanye n'amatangazo ari kugenda baha abanyarwanda muri rusange. Icya mbere ni ukuza gufana nk'uko bari kubisabwa, kuko bari mu biruhuko ntabwo barimo gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Bagomba kuza gufana igare kugira ngo n'abanyamahanga baze kubona ko bishimiwe n'urwo rukundo beretswe n'u Rwanda. Ariko hakaza no kubaho kwitonda, gukurikiza amabwiriza nko kwambuka imihanda bya hato na hato, cyane cyane ahari bukoreshwe bishobora kuza guteza impanuka. Rero kumvira ubutumwa bw'inzego z'ibanze na polisi nibyo bibifite mu nshingano kugira ngo iri rushanwa ry'isi ry'amagare rizagende neza i Kigali. Ndagushimiye bwana munyamakuru, ukomeza udukurikiranire inkuru. Hari icyo wowe ushaka kongeraho? Nabashimira cyane, ubundi nanjye nkakurikirana ibigiye kubera muri iyi mihanda ya Kigali studio. Gira icyo usaba abantu bakurikiye Afrox TV Plus cyangwa se Amazon Media Rwanda? Abakunzi bakadasohoka ba Amazon Media Rwanda na Afrox TV Plus, mbere na mbere nibakore subscribe kugira ngo ibizabera